clear to te chi baile ve kule Israel ram shruai tu zidang lam tak nei Benjamin Netanyahu Chanchin kan ngai thla ho don ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi paro puile Chanchin danglam tak nei paming che angreng tak ni bok si ni in Chanchin anga a tun trum cho thazong le a chezonga a Chanchin ngai nom tak tak te hi kanon tar lang don ani International Criminal Court ICC din ani nuwa khovel ram shruai tu palite manna thupek chwa ni to in chungmi te chu Russia President Vladimir Putin Sudan lal Omar al-Bashir Libya rama dictator Rorum Gaddafi le Israel ram Prime Minister ni mek Benjamin Netanyahu te hi anni a hetianga ICC in Israel Prime Minister Mantura thupek an chwa tak na chan hi nikum October tha a Israel in ring lo lai be to Hamas ten na taka an chan let na in no na chi khata ta na nu naw pui soilo te shek ril tram lui pui soilo te beile thatapu ani ba ka an mel ma namte ti chimi tumapu ani wangania Israel Prime Minister Rual Hiana Thurwal Pui Defense Minister ba ka Hamas roi tu mi pathum te chu man na thupek chwa ani telbok ani kha ICC in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu man na thupek an chwa chia khan khovel mun sang sanga International Criminal Court soisial na aron richwak ngal zota politics wanga ama eptu te thleng poin ICC thupek hi an soisiala heman na thupek hi Netanyahu tan thillo mom lo le hun khir ron thlen thei to ni rualin mal somna achangve thei thobok achan chu anram le an mi puite ven himna na ati ani wangin an mi teril ruwa atlana zwa sotanga an pu ber man thei din muna ading hi an leina tlang nge yang Netanyahu hi Gaza ma khosanga ta to an melma Philistia tia kan Chanchin Palestinian helpol Hamas hotenen anin beimeka Lebanon Hezbollah ne na indawin Iran nen anin ral sai ve de ureng boka Israel twal chung politics ala thamnala ei rukna lian taka innam noiti in thubai ortir animek boka Michen khachuan ram chunga aming hliawna hlia khonan Netanyahu hian Gaza a beipui thak luinia soin an pu che sot viau mai nikum October ni Syria Hamas win aron be lai kha Prime Minister in Ramro rel na dan pui thak danglam tuma judicial reform kalpuye tumlai ni a he thil tum hi Ramro rel na a mi puite chan vo ti tlem tumna le lungrual lo na thlen thei tur nia ngain Israel mi pui tam takin ando dala amai ro chu hetia ram chunga mi pui tam takin ando dal mek lai hian ram po na changa run tu te wangin ram mi pui ten shui khat wanin mel malam an hoita a aram anga anwan duai pui hi ami malangin awan nei pui ati theyang chu ram chung mi pui atangin ram akai shwai dan le ei ruk na chung chang le thil danga dodal na tok na sain har sat na tok jing viau ma se voinga lai Israel Prime Minister ani thei hian minamai ani lo zia atar langa har sat na le dodal nei na ane mai lo chi ani zia apholang chiang viau ome hei wang hian politics huanga theilawati in minglematan king bibi ti an phua saka kum somsari pangami Netanyahu hian atram ruknan Israel Prime Minister ni na chelmeka azona kum som panhi chung Prime Minister ni theya hi Israel ramle an mi puite ven him konga ama anga huaisin le chak anom lo wangin minglematan Mr Security ti an sak nge a amai ro chu hetianga shwai tu huaisin le Rorum shwai mek na noya hian kumsang ni somni pathum October ni sari kha chezonga ni chinchia lo tur Netanyahu mai te baltu anita a Hamas helte chuan Israel mi pui poi soilo sang kha zanhi chuang zet nunna anlak ba ka mi zanhi somnga pakhate chu Gaza a shen turin anmana Mr Security ti mewa minglem anwa sak Netanyahu tan chuan awatlom thlak don te lul em ami pui poi soilo te nunna za lo to Hamas te laka chuan be pui satya lo tak athak veta a asop chunna satak ani thak kum khat don to Israel Hamas in be na wang hian mi singli sangli donin nunna an chan ta a nunna chan an tam ema wang hian Israel ram che dan chu ram sang ten andem ron talwai maya chu mayala ni lo Israel mi puite ngei poin
Hamas ten an hren an chung le thian te chuak ngiat nan in ka hai nei an dua in ka hai nei pui turin an hruai tu pa hin na setaka ngenin an norna ta hlea an mel ma te laka be puyan chua mek na a an tum an la hlen bok si lo a thlung lua van hai don te lu lem in ka hai nei chung changai ro Israel hian Hamas lam adema Hamas lam po an ngoi du bik lo Israel an demlet ve ta boka chemta ro ta thon tho te po ang viau to ome hetiang hi an borak ani mek lain kum khat kalta vela tangkhan Lebanon a helpol lian berle nun rong tak Hezbollah ho chuan Palestine mi puite thlawang kan hawe tia Israel lam hoya anral thuaman thla wangin Israel nu naw pui soilo singruk chuang chuan anin le lawan chwa sanangai pha taboka October ni Saria Israel mi pui tra na chan kha Israel intelligence te lo chamwanga mitam zokin soin pom felma sela Netanyahu ro chuan ala pom ve thei tatlo achan ni thelang chu Hamas laka be pui thla ka noi chimi veka tumna konga an intelligence te che thatwang liaw liawin Hamas roi to lok ya ha sinwar le Hezbollah roi tu nun rong Hassan Nasrallah te khovel shom takata chatuan shem hun lama athon bo theitlat a unaw pa nung zuin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi khovel in do pui pani na zo kum sang kha zakwa somli pakwa khan Israel kho pui te levifa piangin apa historian ro puile Zionist activist room root Benzian chu US a na thatak pe kani wangin kumsang ka zakwa somruk pathuma an pema kumsom paryat mi ani in aram amangai Israel a letle in kumnga chung sipaya atanga asipai tan chung yan Israel commando tha sayaret matkata captain ni in kumsang ka zakwa somsari pania Palestinian health shwai koi Belgian thona Israel ram chunga an tumtira chuang an mission te chan chua na na an thona khan liama tuara akumle kumsang ka zakwa somsari pathuma Middle East in dona khana telvele boka kumsang ni sompariat chawa film lar tak 7 days in NTB ti film siam nana ataka thil thleng an be chan kumsang ka zakwa somsari paruka Uganda ram khopakhat NTB ya Air France thona shwai koi ani tuma chan chwa na thok tu Israel commando thazwal mitlem te zinga Netanyahu unaupa Jonathan achu telve in wandwai thlak takin anunna achana athi na hianan chungkwa ngong anei liana Israel mi te zinga ramtana nunna hlantu Jonathan le achung tenga isana aliana khami tuma aunaupa thi na kha atwar hlea aunaupa shiadring nan hian rolrala chete beile dan tur zirna mun anti-terrorism institute ti ahong hiala kumsang ka zakwa somriat pani khan Washington a Israel ram deputy chief of mission ni thei hial khopa misatli alawania American ophoyang chia saptong mang theile nalani wangin Israel ayo in US television a mela langzinga shiat a hlo le kumsang ka zakwa somriat pali khan New York khopuya in bun iwena Israel palai ngetura ruat ani zuibok Israel ram shwai tu ani chaudan kumsang ka zakwa somriat paryata Israel a aletle nuwa politics a zwang lutin anram parliament keneseta roral tu tur thlanna Likud party tana ne na changin deputy foreign minister tan ruat ania anhu reilo te a Likud party chairman nizuin heti hunlaya Israel prime minister Yitzhak Rabin rong takatha ani nuwa Israel ram prime minister ron nizui tanghalin direct Israel prime minister tana thlan masak ber ani Netanyahu hi Israel prime minister no pangber ani baka kumsang ka zakwa somli paryata Israel rama pian nuwa piang te zinga anram shwai tulu berni na hauma saber ani boka Oslo Peace Accord 1993 khadulo hlema se Middle East arem na le muana theinan ti in Palestinian thunei tu ten Davida khopui Hebron le a chevel za somriat anop theina turle Palestinian teram anlua sak West Bank atanga Israel sipaite anin puchwa theinan aming aziaka anram mi puite tangin soisel atok na salheni kha tichuan atram top nan thlasom pasari ala omtia kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan in thanpui Kovin Labor Party shwai tu Ehud Barak ne lawin atlom zoka atrangta ani politics a har tharna Likud party a chairman atanga bangin Ariel Sharon chuan athlaka kumsang ni pakhat khan Ariel Sharon hi prime minister tan thlantlin ni in
Netanyahu po ram rorel na fongwan tu te zinga aron lang le ta a foreign minister tan ruat ania anua finance minister na chelin amai ro chu kumsang ni panga a Gaza Strip atanga Israel in puchwa kha dulo ema wangin adulo zialan tirnan ani na tang hian abang zuita ani thune na thalhel lawa anram mi puite ta na thazok nia ashiat achan tlat wanga ani na tanga bangam hian mi puiril ro ane a atan hun tha aroin her chwa puile don ta stroke wanga che thelawa om malukin Israel Prime Minister Ariel Sharon le athurwal puite chuan kumsang ni panga khan kadima party andina party thardin to te hi anrama party lian pani Likud party le Labour party shwai tu adu fir lo chi ale lam ve ve te du dan ngai changa thulai la tu party anni ber an party shwai tu lu ber Ariel Sharonan an party chwa san nu hian Likud party chairman ron ni le ngalin kumsang ni pakwa march tha khana voi ni na tan Israel Prime Minister tan thantlin ani le ta ani Prime Minister ani nu lokhian Palestinian tine na remna zonga inbyak na an nei theinan Israel in West Bank ka in Benbel tuma ma alak mek na te chu thlasom chunga tan thudel kil omlawa chol leilok arem tia amai ro chu boina chwa zuitak wangin in remna zonga anin byak na hi kumsang ni som top lama ti top ani zuita ani kumsang ni pakwa kumve khian Palestinian state chu Israel ram ang thawa ram pakhat ani thu athu phunga apom thu soima se kumsom ral no kumsang ni som pakwa khan Israel radio station kaltlangin tu te moin andu dan le ngai dan an paupui ang mai main thilakal don lo engtik khotika ma Palestinian ram din ani don lawa din ani ngai lo bokang atita cheu mai ani kumsang ni pakwa a Netanyahu Prime Minister aron ni le ma le anulama po Gaza Strip le ache vela Palestinian helpole Israel sepaite anin beifawa an boilo liber point anin ngurtalani hetianga rampo na changa boina an machon ring lai hian kumsom pani chunga chumli nan kumsang ni somni pakhat mei tha khan Netanyahu hi Prime Minister ni chunzom theilo turin politics wanga dan chep alone ve mek boka an mel matine na boina an nei re rengin Israel hian US thlop a lo thin lia ma se US President Barack Obama le Netanyahu te kare ro athalo kumsang ni sompanga march tha a US Parliament Congress a thua soitrumin US in Iran nuclear deal chungchanga ma alak mekna adu khoplo thua au chwa pui wangin Obama nen anin kar hi azau zuala Obama team te atanga soisel na po anna hle US President Donald Trump anena anin leichi na tha kumsang ni som pasaria US in anram khrai tulu beratana Donald Trump pa anron thlantlin nu khan Israel le US in kungkai ne hi ron thale ta in kongeng kema anin thurwal anita ber President ani kumla lain Trump pa chuan Arab le Israel ten an khopuya an chal ve khopuin chu lai Jerusalem chu Israel khopui beratana apompui thua puang tamau meya boruak asiam hat ani kha Trump athu puan hian an khopueta na chalve mek tu Arab ram te thin atirim hlea Palestinian te chuan kumsang ka zakwa somruk pasari indona Israel laka an chan tak Jerusalem chaklam chanve top chu an rama an chala an mun chal mek Israel khopui bera khovel ram ro pui berin apompui mia mai hi an tan chuan pom thei ani velawani kumsang ni somni a Donald Trump an Israel Palestinian te inkara inrem na tu ruangam adwan chu Netanyahu yan fakin tun kumzabi chunga thillom omberani athi hiala mase Palestinian lamve thung chuan ale lam chaute ham thatna na duana nia kanpom ve theilo ti inrem na dokan kil hauzel andu talau Netanyahu yan Iran chungchanga mai chan nge ya Trump hi mu in kumsang ni sompariata Iran nuclear deal atanga US ai nu do chungchang le Iran a rek zuya wangin lom tho shilpa a anin kar bo ruak athazual Masia kumsang ni somni November tha a US President thanna Trump a hitla in US President atan Joe Biden a thantlin anita a Netanyahu hian Biden hi alompui thu thonin hi Trump a chuan angai thei bolo minrin omlo sanani ti in alom lo lea Rorel tu rorel saka tur chu
kumsang ni som paruk nu lama tangkhan Netanyahu hi ai ruk thu boya chui chho ania kumsang ni som pakwa khan thamna lak sum khoi ching pen le thu nei na man swal chungchanga thu boy siam sak anita ani Prime Minister Netanyahu hi Israel rama telecommunication company lian ber bezet ne na tanga thamna la apu ania sarkarin chanchin bumi te khwa khirna dan aman mek pela anche theina na thamna anpek ba ka Netanyahu le anupui chungchang hi an website a athatheng berin an ziak thinia soi ani bok Netanyahu hi Israel chanchin bu idiot aharon not ti chuak tu hne na achungchang le akai roi sarkar na thodan te athazonga ti chuak tura nge na pu ni bokin hi anzom sakani chuan ael pui chanchin budang te aya din mun sang zo ka adin theina na ham thatna tam tak pek tiama anpua hei ba ka hian Hollywood producer Arnon Milchan le midang tin he na tangin thilpek shekel makta duai chuang huadong nia pu ania Australia pa hausa ton to James Baker an he na tanga annu pa a thilpek donga an pu bok Netanyahu ro chuan hengan pu na zongjong te hi phavekin a filim thua soya politics a el puiten a on tur thang an kam mai me ni thua soye engponi se Benjamin Netanyahu hian chanchin anga a Israel Prime Minister ni theite zinga no pangberani baka Israel Prime Minister ni Reiber ani meka politics huanga ne theilo King Bibi ti mingan phwa sak baka anram mi puite ven him konga tuma hanel phak rual lo Mr Security tia ko hialania heti mekla hian kumsang ni somni me tha khan ei ruk thu boya wangin ko ta inlanin Israel Prime Minister ti zinga ei ruk thu boy wanga ko ta inlan masaber ani khati zongkha tun chumata na kanon ti chwale thei ti choni e